жас шығады да біреуміз күзекілді.
жолды көз бақай, көптігін сөгіп бақай, тарихтегі жол бақай, қадыр бар тым ол бақай, ақырын сөйлеп бек сақтап ала жарған кеп таштап, ашты несі қырғыздың адиясы деп баштап. Ошо жол ой чыга калганда, жолго чыгып сөгүнүп, жол баштыктай сөгүнүп, жолуңду салбайлы, жорток экен кыргыз деп, жол сүйүнүп калбайлы, анын күрөгү тайга, абыз балган тандайлы, деп абакен күйлөнүп, деле кыйын сүйлөнүп, каркыранын төрүнө, алын келем салдыртып, кадыры сиңген кыргыздын арыларын алдыртып, ой чочкун көрсө чураган, чулу туяп калгандан, чубак тизип алды деп. Yok, Sigo'nun Çolponay. Ulan, Çolponay. Ayaktasın Çolponay da koydu.
кылмыштар мында турган ыркесени куттуктап бей тартуулайт сиздерге биздин кыздар. Bizdin seni narasından ellerden en bir koz zarınan yerlerden sen Kutmandı günümüzden hurmatlı Üçtö Ayrı Hükümeti'nin ülkesinin bölünanları jalp ile kalsılar doğu. Şunca bizim talantlardı hoşluk, olduk bergenimizler için Üçtö Ayrı Hükümeti'nin adına tereң ырайсыздык билдирем. Ekisi önerigençi degende Üçtö'de dagı көп таланттар бар. Üçtö элибиz касиеттүү жер бекеринен Üçtöбө деп аталып калган эмес. Ошондуктан Üçtöдөн көптөгөн таланттар, көптөгөн чыгармачыл адамдар чыккан. Ошол үчүн Üçtö Айыл Өкмөтүнө чыгармачылык ийгилик, терең ырайс, чоң каракөл, кычык каракөл айылдарыбыздан чыккан таланттар. Дагы жолу таланттарга кол чабыңыздар.
шығармашылық игілік мына бүгін біздің районда үштөө айыл өкмөтү атайын ыркесе алып келип эле шартка байланыштуу бир аз ушу биздин пешенебизге жалпы эле биринен бешине чейин свет өчүп бир аз техникалык эмелерибиз окшошпой калды окшойт менин оюмча. Эми ошо жалпы эле ушул маданият бөлүмүнө да терең ырашып билдирип ушунча жабдыкту берип генератор болсо дагы бизди коштоп колдоо көрсөткөнүңүздөргө